Suyuktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde kimde-kim yetim jesirlerge jardam kıla turgan bolsa, alar kündüzü oroza karmap, tündesi ibadat kılıp, Allah yolunda küreşken adamlarday sowap alat. Allah subhanahu taala özünün merimdiligi, ırayımdılığı menен бүгүнкү күндө sizler менен bizge мүмкүнчүлүк берип турат ошол сowapты алганга. Allah subhanahu taala barыбыздан ыраазы болсун, дүйнө жана ахиреттин толук жакшылыгын, колдук, бактылуулуктун берсин. Ушул биздин продукта таркатканыбызга жардам берем деген бир туугандарыбыздан Allah subhanahu taala өзү өзгөчө ыраазы болсун, үй бүлөлүк бакыт, үй бүлөлүк бактылуулук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن أهل الله يهفو آمل كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن نبني ما يوسيتي نوتي اشرح قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل العالم والإنسان تكبير الحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن اسمك namazları uzun olsun. Taptan tutkunlarına bereket bahis verirsin. Ümmetlerinize tileyecektir. Maksat muratlarına getir. İşlerine, bärine işlerine, ırvaç verip, kıttın katlarına tüle virgül olsun.